Asiphinde sibabingelela ababukeli be-Transformation Live. Sisekulolu daba loma relationship nendlela izinto ezenzeka ngayo manje kuma relationship. Njoba ngeke ngasho ukuthi ziningi indaba esizitholayo. Ezinye zazo ezizoku-understandisa i-nature noma indlela ama relationship asengayo manje. Kukhona lento ye social media. Angazi noma ku right yini ukuthi kukhona ezinye insizwa engamthanda umuntu wazo ukuthi abe no Facebook, abe no WhatsApp, nje abe ebe kuma socials. Khona engakuthandi lokho. Abanye bathi hayi no lo muntu backward and all that. Mayithi intombi yami mina ngifuna ingene noma umkami angifuna ngene ku Facebook, angifuna abe no WhatsApp. Abanye nje ba Facebook kodwa bafihlile. Abanye ba Facebook kodwa bafihlela abantu babo ukuthi bengaboni ngoba bavaliwe and all that. Kwesinye isikhathi uyayithi mawuzwa izinto ezifana nalezi uthi yazi ngazi ukuthi baqinisile laba abantu abathi intombi zabo ayingabi ku WhatsApp. Kodwa ke futhi iqiniso nje remain aliqiniso ukuthi esikhathini samanje akulula umuntu esikhathini omunye umuntu engayeka wena kunokuthi aye ku WhatsApp, engayeka wena kunokuthi aye ku Facebook. Yabona nje sike sabhala uyayisheshisa ke le process of Facebook, kakhulu kwazo Facebook. Le process yokonakala uyayisheshisa kakhulu. Ngike ngabhalelwa ngenye intokazi yaseSikhawini. Ngicabanga ukuthi udaba engilibhala izolo lapha epage lethu iMC Menzisto. MC Menzisto Media SA. Le ntokazi ithi ngomhla kushuthi kwakulwesibili kuzovotwa ngakusasa, kushuthi kwakumhla 28 ngoba ithi kwakuzovotwa ngakusasa. Ithe isempangeni. Edolobheni empangeni lapha yakuCapitec, idlula ngakuCapitec, ngase Capitec yayisibona umunye ubhuti khona lo Capitec hayi lo ngaphakathi, khona lo Capitec ongala angwazi lama strategy asempangeni kodwa hayi lo ngale ngase rank, khona lo ngapha nje ngase mawusuza ngase Sanlam Center, iSanlam le khona lo Capitec lapho. Ithi ke le ntombazane ngalolo suku eyihamba nosiswayo, siswa omdala, bezodlula ngase Capitec kunobhuti wayemile nje ngala eceleni kodwa engekho kulayini, emeduze kalayini kodwa kubonakala ukuthi akekho kulayini, emile nje icofela ifoni. Ithi le ntokazi bathi mabeza kanje wayese ehluka lo bhuti wafika wababingelela wasecela ukukhuluma nayo le ntokazi. Ithi le ntokazi wathi lo bhuti ungasengwelezane kodwa kushuthi wathi usebenzele engwelezane ngoba later kwavela ukuthi ubhuti akusiwa sengwelezane kodwa wayesebenzele engwelezane ngalelo la. Ithi le ntokazi yaseSikhaweni umpofu lo bhuti wafika wayibingelela nje wayeseyincoma ama dimples, what are the dimples, ihlathi, ifaca, wancoma ifaca zayo. Wayesecela inamba yamnika le ntokazi uthi yase bangabe besakhuluma kakhulu yayisiyahamba ke ihamba nosiswayo. Ithi ke wangafona ke lo bhuti lowo, wangafona nje kwaze kwaba manje ke isiyasibhalela ke epage lethu yas inbox ithi ke manje ithi MC ngicela ukuthi
ithi yazi nginenkinga la mfethu ngoLwesibili kuzovotwa ngakusasa khona ubhuti engambona empangeni kanje egqoke kanje yamchaza ukuthi wayegqoke ijini emhlophe neskipa esimnyama esibhaliwe nje la ngokumhlophe wayifaka iring empofu emhle nje efit kahle ithi lentokazi wayifaka iring lo bhuti engayifakile kodwa kulomnomo umshado eyifake ngala ithi ke yamthanda lo yabhuti yagcine ithi yayisihlala ibheke efonini ukuthi uyafona lutho so ke ngithema imchaza ke yalichaza nosuku yalichaza yayichaza na ukuthi yaseSikhawini isebenza eRichards Bay yayichaza nje sabe sesibhalela kudaba lwayo kuthe after 2 hours ngasendelwa ngomunye umfo isithombe wabuza ukuthi akusiyeni lo bhuti okukhulunywa ngayo lapha ya epagini lakho senginikeza lentokazi ke isithombe sengisendela lentokazi ngithi mina akusiyeni lo bhuti yavele yakhala ingane yathi uyena yakhala Nkosi yami yasenda ama-emojis okukhala yathi uyena lo bhuti wayeselo mfo ke ngiyabuya kulo mfo ngithi mina lentokazi yakhonfirm ukuthi uyena cabanga lentokazi ithi yake yaya nakhona eCapitec iyobuza ukuthi amakhamera aseCapitec awafiki lapha ya ikhomba la komkhona lo bhuti hayi kwathiwa awafiki ithi iyayifuna indlela ukuthi ithole noma isithombe sakhe yayizocela lapha ebank ukuthi beyinikeze footage yesithombe salobhuti kube sasikhona ngebhadi yangasithola uthi ke bagcina ke baxhumana kanjalo ngayithola le number bagcina ejabula intombazana so umbuzo wami uthi inalo nisoka ke ngoba ngiyibuzanga into nomunye onjalo I mean nomunye onjalo phela akusiyo yodwa lentombazane ekulesi simo sokuthanda umuntu ngesikhathi sokuqala ngelanga nje lokuqala kade ngikhuluma ngalo ludaba olunjalo angazi ukuthi ungathini bese kuba nomuntu ocabanga ukukhipha isidumbu kulesi simo esinje and this thing is real isimo nje sinje angazi ukuthi abantu bengayibona kanjani lento noma mhlambe ngiyobuye ngizame ngithola indlela ukuyichaza leyo ukuthi esikhathini samanje isimo sinje ayikho into ethi akuze kubula umuntu you understand ayikho into ethi akuze kubula umuntu lezi zinto abasishayela ukuthi umuntu afunde ukuthi isimo sinje siyabonga kakhulu.